Nongere mbasuhuze mbifurize kugira umugoroba mwiza aho muri hose mu bice bitandukanye, mbabwira ko u Rwanda rwatunguwe n'amahanga avuga ari uko AFC makumyabiri na gatatu yirwanyeho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda rutungurwa no kubona umuryango mpuzamahanga nubwo wari wamenyeshejwe ibiri kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangiye kumvikana gusa ari uko ihuriro rya AFC makumyabiri na gatatu rifashe icyemezo cyo kwirwanaho. Ibi yabigarutseho ubwo yaganiraga n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, yagaragaje ko bitangaje kubona amajwi y'imiryango mpuzamahanga azamuka ari uko AFC makumyabiri na gatatu yafashe icyemezo cyo kwirwanaho kandi u Rwanda rugashinjwa kubigiramo uruhare. Yagize ati u Rwanda rutungurwa no kubona ko nubwo umuryango mpuzamahanga wari waramenyeshejwe neza kandi ufite n'uburyo bwawo bwo gukurikirana ibyabaye, amajwi yatangiye kumvikana ari uko AFC makumyabiri na gatatu ifashe icyemezo cyo kwirwanaho. Yakomeje ati igitangaje kurushaho nuko uyu munsi itsinda mpuzamahanga ry'akarere k'ibiyaga bigari ryasohoye itangazo rishinja AFC makumyabiri na gatatu n'u Rwanda ridashyizemo na hamwe ingingo n'imwe ivuga ku bitero by'indege nto za RDC n'ibikorwa bya gisirikare byakozwe n'ingabo zayo. Yakomeje agaragaza ko kuva amasezerano y'amahoro yashyirwaho umukono muri Kamena, ibintu muri RDC byakomeje kurangwa no kongera ibikorwa bya gisirikare, imvugo z'urwango no gutoteza abanyekongo b'abatutsi. Ati nta munsi n'umwe zigeze zihagarika imirwano kugeza kuva aya masezerano yashyirwaho umukono, ndetse na mbere yayo ubwo ibirindiro bya AFC makumyabiri na gatatu bitari bigiterwa n'indege z'intambara za RDC n'indege nto zitagira abapilote attack drones, ingabo za Kongo zageze naho zigaba ibitero ku bikorwa bya gisirikare bya gisivile nk'inganda. Yakomeje agira ati ibi ntibishobora gufatwa nk'impanuka kuko izo ndege zitera zihora zigaba ibitero hashingiye ku makuru yaho zigomba kwibasira. Nk'uko mubizi rero ibi ni ukurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yemerewe i Washington DC ni Rwanda. Ikirenzeho kandi giteye impungenge n'ibisasu bigabwa ku baturage buri munsi, cyane cyane mu midugudu y'abanyamulenge yo muri Kivu y'Amajyepfo. Yavuze kandi ko kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kw'ingabo z'u Burundi ubu zigera ku 20 byabaye ikintu gikomeza guteza umutekano muke no gukomeza ikibazo. Yerekanye ko u Rwanda ruhangayikishwa n'amakuru yifatwa ry'abantu bazira ko ari abatutsi, iyicwa ryibasira ubwoko bumwe, ibitero by'intwaro ziremereye muri Minembwe, kubuza abasivili kugera kuri serivisi zibanze nk'amasoko hagamijwe kubicisha inzara n'ibikozwe n'ingabo z'u Burundi. Ati kwita ibikorwa by'ingabo z'u Burundi muri RDC y'Iburasirazuba ingabo zatumiwe ntibishobora kuva urwitwazo rwo gusobanura ihohoterwa rikorerwa abasivili b'inzirakarengane. Yongeye kwibutsa ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ku mugaragaro ko itazubahiriza agahenge, ko ahubwo izakomeza imirwano igamije kwisubiza ibice bigenzurwa na makumyabiri na gatatu nubwo inzira y'amahoro ikomeje. Yashimangiye kandi ko nta munsi n'umwe u Rwanda rutagaragaje impungenge zarwo mu biganiro by'ubuhuza, haba ku banyamahanga ba leta, intumwa zidasanzwe z'ibyo bihugu mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'abambasaderi bayo. Nduhungirehe kandi yongeye kwibutsa ko mu Gushyingo mu kwezi kwa 11 impande zombi zemeranyije guhagarika ibitero byo mu kirere, u Rwanda narwo rwemera gukuraho ingamba z'ubwirinzi, ariko ayo masezerano akomeza kurengwaho nkana n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ako kanya nyuma y'amasezerano ibitero byo mu kirere byahise bisukurwa. Ikindi kandi nta tangazo na rimwe ryatanzwe n'inama ishinzwe umutekano ku mupaka, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, itsinda mpuzamahanga ry'akarere k'ibiyaga bigari cyangwa se ikindi gihugu gikomeye gihagarariwe hano mu Rwanda ryamaganye uku kurenga ku gahenge bikorwa na RDC. Yemeje ko agahenge gashyirwa mu bikorwa n'impande ebyiri zihanganye kandi agamije gucecekesha imbunda, bityo atariba uruhande rumwe. Atagahenge n'amasezerano hagati y'impande ebyiri zihanganye agamije gucecekesha imbunda mu gihe gikorwa gukemura amakimbirane. Mu yandi magambo, agahenge ntigashobora kubahiriza uruhande rumwe gusa mu gihe urundi ruhande rurenga ku masezerano nta nkurikizi. Yashimangiye ko iyo ingabo za Kongo zemerewe kurenga ku gahenge uko zishaka, AFC makumyabiri na gatatu nayo igira icyo ikora mu kwirwanaho igamije guhagarika ibyo bitero igabwaho. Ibihugu bitandukanye imiryango mpuzamahanga byongeye kandi kuvuga ku bitero bya AFC makumyabiri na gatatu nyuma yo kwigarurira umujyi wa Uvira, igahagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi bwakorerwaga abanyekongo bakorerwaga ihohoterwa rikabije n'ingabo za leta Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Akaba ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Hanyuma duhinduye ingingo dukomeje n'andi makuru akomeje kugenda avugwa, tuvuye kuri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Reka mbabwire ko mu yandi makuru
akomeza kugenda avugwa birumvikana n'ubundi mu karere k'ibiyaga bigari, abakomeza kugenda agaruka ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda iba hagati ya M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta, no kuvuga FARDC, ingabo z'u Burundi. Amerika yaba yararebye macuri mu gushinja u Rwanda ibibazo byo muri Uvira. Ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje guhindura isura mu gihe abantu batekerezaga ko amasezerano yasinyiwe Washington DC agiye gushyira iherezo umutekano muke. Ibiri kuba ni ikinyuranyo, kuko aho kugira ngo agahenge kaboneke, intambara irakomeje ndetse n'igitutu cyashyizwe ku Rwanda hirengagizwa umuzi w'ibibazo. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yanditse kuri X ashinja u Rwanda ko rwishe amasezerano ya Washington. N'amagambo akurikiye igitutu n'ubundi kimaze iminsi mike kiri ku Rwanda kuva intambara yakongera kubura muri Kivu y'Amajyepfo ndetse umutwe wa M23 ukigarurira umujyi wa Uvira. Ibi umusesenguzi waganira kimwe bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ko ibyo Amerika ishinja u Rwanda ari ibintu bitarureba, kuko ikibazo gihari kiruta kure kuba ari imirwano yongeye kubura hariya muri Kivu y'Amajyepfo za Uvira, ndetse bamaze kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Mbere gato yuko amasezerano y'amahoro asinyirwa muri Amerika, hari hashize iminsi myinshi hari amajwi y'umutwe w'amahanga avuga ko ibintu bikomeje guhindura isura hafi y'umupaka w'u Burundi, ndetse usaba amahanga kutarebera ibiri kuba. Icyo gihe ibiganiro byari birimbanyije hagati y'u Rwanda na RDC Washington DC n'ibya M23 na RDC i Doha. Kugera mu kwakira, ingabo z'ubundi zirenga 10,000 zari zimaze gushinga ibirindiro mu bice bitandukanye bya Uvira no mu misozi ya Menga, ndetse ku rundi ruhande Kinshasa naho hari hakomeje imyiteguro ikomeye, kuko abacanshuro babarirwa mu bihumbi bo muri Colombia na El Salvador bahawe ikiraka n'umunyamerika witwa Eric Prince ufite sosiyete itanga serivisi z'abacanshuro. Icyo gihe u Rwanda rwagaragaje ko imyitwarire ya RDC n'u Burundi iteye inkeke, ndetse amakuru igihe ifite nuko ibyo byose byagiye bigaragarizwa abahuza yaba i Doha ni Washington DC. Nta kintu na kimwe cyakozwe kuri ibyo bintu byose kugeza naho ingabo z'u Burundi zikomeje kugota uduce turimo Minembwe, Remera n'ahandi. Muri Kanama, FARDC na Wazalendo bahaye abanyamulenge iminsi 10 yo kuva muri Uvira, bitaye ibyo bose bakicwa, banamenyeshwa ko batemerewe kujya ku masoko, ku mavuriro cyangwa se ahandi. Imibare yerekana ko nibura hejuru 80% by'inzu abanyamulenge bo muri Kivu y'Amajyepfo zasenywe, inka zabo zibarirwa mu bihumbi 7 ziricwa. Bigeze muri Nzeri batangiye kwimwa amazi, batangira gufatwa baricwa. Intumbero ari uko ubwicanyi bugomba gukomeza kugeza barimbuwe bose. Ibintu byakomeje gufata umurego bigera mu minsi isatira isinywa ry'amasezerano, aribwo M23 yavuze ko igiye gutabara abari kwicwa. Umwe mu bagana iki cyangazmakuru akurikiranye iki kibazo yagize ati aho niho haturutse intambara undi bushya. Ntabwo M23 yari ifite intumbero yo gufata Uvira, icyo bakoraga no kwirwanaho, ndetse n'abanyamerika bari babizi n'abanyakatari bari babizi. Muri Katari abari bahari ati bavuga ibi byose bari babizi, byaravuzwe mu biganiro inshuro nyinshi ko batari bukomeze kurebera ubwicanyi. Igikomeje kwibazawa n'uburyo imirwano yubuye mu gihe cy'amasezerano, mu gihe isi yose yari hanze amaso akarere yumva ko ikibazo kigiye gukemuka. Impamvu imirwano yatangiye mu gihe cy'amasezerano iroroshye, ubu wasubiza amaso inyuma wese yabibona. Muri Amerika ntabwo leta ya Tshisekedi yemeraga ibiri kuganirwaho, yari ikomeje ibikorwa byayo. Birasanzwe ko buri gihe ahengera hari ikigiye kwemezwa, ibintu bigahindura isura. Abantu ntabwo barabibona, ariko ni amayeri Perezida Felix Tshisekedi ahora akora nyuma gucize kandi yarabikoze. Ikigaragaza ko Perezida Felix Tshisekedi atayiteguye gushyira umukono ku masezerano mu bikorwa, ndetse aya masezerano na mbere yuko asinywa nuko byageze naho itsinda rye ryari mu biganiro Washington ritesha agaciro inyandiko zarasinywe muri Nyakanga. Umuyobozi wungirije ushinzwe urwego rw'ubutasi muri RDC Brigadier General Patrick Sasanzita yigeze kubwira intumwa za RDC zari ziri muri Amerika mu biganiro Washington DC ko inyandiko yemejwe n'inzego z'ubutasi ijyanye no gutsinsura FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda ari bullshit cyangwa se umwanda. Icyo gihe bivuga ko sasa yategetswe na Amerika guhindura imvugo, arinangira biba ngombwa ko asohorwa mu cyumba cy'ibiganiro ku ngufu kubera guteza akavuyo. Iyi nyandiko yari yarasinyweho n'uwari umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa RDC General Christian Ndaiwel Okula, inyemezwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu bya Amerika n'u Rwanda na RDC. Kuva iyi ntambara kandi yakongera kubura, bivugwa ko hari abasirikare barenga 4,000 mu Burundi bamaze kuyigwamo.
amakuru yemeza ko abandi barenga 800 bafashwe bugwate na M23. Hari kandi abagera ku 1000 bigera kuri 6 baguse imijyi ya Minembwe. Ku rundi ruhande umutwe wa FDLR na Wazalendo ikomeje kwikwiza mu bushobozi kandi bifashijwemo n'igisirikare cya RDC. Bivugwa ko mbere y'uko amasezerano asinywa tariki 29 Ugushyingo FARDC yahaye iyi mitwe toni zirenga 3 z'amasasu. Amasasu yeherekejwe n'ibiryo bijyanwa mu bice bya Bibwe Hembe hashingiwe ku itegeko ryatanzwe n'umuyobozi wa regima 3202 ingabo za RDC Colonel Salmon Tokolonga. Abazezenguzi bagana iki itangazamakuru bavuze kuko ibintu bihagaze mu gihe cyose umutwe wa FDLR ugifite ubushobozi bitazahinduka uko uzakomeza guha amafaranga abantu bakora icyerekezo amatwara rishyira u Rwanda ku gitutu rikayobya abantu nk'uko bakomeza kugenda babigarukaho. Reka mbashimire mbifurize kugira